kedamtang MP election na prang ASDC tumpen isi radapan kapachini alam the aliflet kachuning real ka peklang do hala bang so lolong ASDC party pen ketok pon la hello BJP party tumke ningkan kebang bong karbiang long aphan development alam ta la pen hemprek alam ta nang cobai pe melo pusila da ketok la si BJP ke hemprek hutur lo tribal hutur lo pusidak BJP aphan episel ASDC tum ketok lapu bang ke BJP ke hemprek roi kri usidak ketok pera depan peklang lo serta ASDC tum thot Februari ciklo tarik Gresir kep ladak nang tum lang lo itum the lang lo tek lo ing ladak la tum Dr. Tuliram Rohang Sarapan cetong dam lo la pen akut le sonak taksi le tum tarik crazy master ko asama chi minister pan cetong dam putala le tum da ketok do la si BJP ke hemprek Roy kre la pen tribal la pan inghon he hemprek hutur kai hutur putok pemis nambe lang le tum BJP pan cetong dam si BJP apan KPH ya apan si ASDC party tum ke damtang election hot Johnson be ke hai ASDC pen thordon si alang litum labang so election na bangke regional party tum avut ta chethak je pan alang litum claim don lo la sila bangke ASDC tum alang litum methang kaning je lam si amethang ang the si litum ke che yoi tho son lo la dalang litum ke tok teng ki yut sia phar long ke tok do latum no la bang so election hut ke damtang MP election apan sipulo la so election hut bang ke ko mat ma hempre phan ka chut ka chubei ka chong thui khe hutur la so party phan pang thek pe me pen vut pen paper rem nang po pusilang litum dak tok lo la si vut ari yola teng pen pulo tang te ASDC tum si hempregamen pen radapan ka chong thui la pen radapan ka chubei party pusi vut ari yola teng pen ke itum thek long lo la si APSL si tum aphan dak hempek ke koi kre party pule tok sita vudang thek pen abang ke ASDC tum si hemprek amen pen adapan ka chong thui puang thek abang ke lang litum ke tok teng pen tum thek long lo la pen BJP tum pen pajir pu pen hemprek long jimene pualam talang litum election isek tarat pen ke than pon ti tum thek long lo la ke alang litum hemprek amen pen apokereng ji aphan choklem a party a campusi nili pinila bangso rata thengno nili yang to panjong ponlo adon thua bangke sar elvin nerona ke hai alang li ke karbia khayang bong ke thek ser bang la pen khay phan kang hona bang pusi la anarni ke li tom alang li phan ke tin seta non malom malam alang li social media long alang li phan ke thek thulong la ke $60 lampen karbiang long aradapan kapamang hualam sia lang li ka ningjes pusinili hen pen kamata da alang li khe pan ching hon u pusigipu sitame alang li putulo khe pan yong si ching hon ulote ko pinay son baklem nang ji claim na ipote ruling party lo si dudunang kok lo a party ke nili BJP long dudun de seta nili BJP a party tong along si kam cherap dun bo alang li kaning je BJP a party tom ke tribal phaning hon he $60 phan kapi phuk ye phan sikai ta BJP tum claim bo ma the la tum keng sang BJP tum ke Bihari Bongali ke che keng sang a be ki dun ane ka pe the kam lok sila tum ke claim la si alang li ke khe phan ching hon pulote hala keng sang apan ane ka pithe alom ka pithe abigi dun BJP long yung silang li kam cherap dun bom polotang te la bang ke alang li khei phan ka ching hon pu ke ning ye yong jot lo alang li ison na bang ke at to ko phan penak lo mi thang yong yong ale phan lo hini bang ke BJP phan ka pe hai yi ka pang tang ya yakong a pithe yi po phan alang li indirect pen la son silang li la $60
ajak kong alam pen radang no ko wan thu la bangke alang li hok hak BJP atum ke toy teng pensi dakar biang long politics pir khelong kar bia khe pan tribal khe pan nang ke thak don ja BDC ke claim pus nili alang li pan nili pu poning tu la pen ki yut sia bangke kar biang long non ke wang jia porahut BJP atum hemprek alam la pen development akam ta rada pan ka chobe binong po bangke litum thek long dak lo la si ke wang jilang town committee election pen cheng lo assembly election la pen mo council election same EPSL sia pan ke dam tang nang cherap dun son thot nang cherap dun lo plote a hok pet kar bia khe tum la pen tribal khe tum ke reng ya tawar ke lan chot lo la si nang cherap dun thubam ye pan ele hen pen la social media pen ajok kadu we panta chuning ri pen si ke wang jar ni kar bia khe la pen tribal tum an ning si do thekji puning the pen do we ke dam tang bun nang ajok dun rat an panta suri kardom tilo kardom si Karbiang long ra phanta isi ning theklong mate klarda kalam theke pachini ning hang pinija semet nang letum pherangke atum ladak na EPSLC party office long nang tum nang home report nang tum kero paper piglo pen pini bangso mail long nang se tongdun de 20 nong STLC habidisar CS kathar ke hai pen chenglok pini ladak socheng constituency long assistant secretary anpart ladak hamran town along ta general secretary pen chenglok ladak award 10 pen warnong 1 to warnong 7 an president secretary pen nang che tongdun pen chenglok pen ladak hamran town along office biare lang deng claim rapet asongya pi asongya pokedoan pen pini ladak penangan mesen san alam chingki chingwai ponlong lolasi jasemet nang le tompan nilihin pen hamran town nili president hoya hin pen tompan pachini kang tung Asia bangke hamren town committee mate municipal board election 2019 aningkan pen bilo pen la soteng pen langdam polute ke dam tang 2023 December che close gi binai setame alang letum bi bedet alam the bange nili tum hin pen isi hini alam Karbiang long panta pachini nang kogi athe alang tum kachinia bangke jongsi town committee election municipal board election bikok polutang te ladak itum MP election prang bikok polutang te ladak ituma party apana kan hok thepikji pupensalang tum bibedet sita piniana bangke ningkan phopar epta cyclone truck extender fita non bangke cyclone truck si dam bomlo sita pini town committee election of harman municipal board election of harman lamthei sita Karbiang long Tumas Council pen ke raraphan alang le tuma de pen pachon chepin la so joini pen si pini alang le tumhan pulo si keremji che theglor potong election bi ai det ma mate ladak hamrena town along ason nila kapre ka town lam ningji ji sahdak hamrena town along ke theglong lo pini town committee ai along a department along kam ke claim achukomar atumta sakuria latumta ladak dormaha ke PP pen chenglok la bujar ajo la puhan ke jorlen hala o ka bujar len ason ke safa phe pin ke damamasi une pension tha khula bujar banalong hitia bujar along pani sihajong ne state corner meeting ke do hada kasa or awe sida ka bangke alang tu bangke non alom Karbiang long a CM hamren arong supi nang ka homriji pupen so cheng la pen hamren arlu nang ka homri pupen si la collection aputhak ladak municipal board pen ladak hem dukan kibi la so lahaya dukan a free lahaya dukan a room bhara room pensi lahai pensi lang tumangke dak penan dak kam ke klem chokomar tumhan sayang dinga pache klem phan lason si thek dun long lo nil tum hin pen ke asila son pulote tum ning duk pik hamren along ke do arat anabang ke ning duk pik hangyang athe ladak hamren town along dak ningkan troxinar kep aprang ke ilitum da council office do la so council office along ta council foundation de ta ho ba kaprek ladak katalon do hala so katalon along ta aprang ningkan fo aprang ke ladak usumar tumpen drawing competition ba quiz competition ba ajo ke cultural night lason ki bibi theglong seta pini BJP a government ki wang pen ladak lahai ki bi ke aphialam lo nilimet hang
dukan su kulat su jerso do ladak sound system kupine kirong pon sita me ladak abila bangke nili 60,000 anan kabunai pidundo sita nili phan suri photrak apoisan da nange pia payment nang pa jut jeje lason se theklong lo zila so teng langdam pulote hamre na long bangke kacing thur ke aphi big alam lo ladak bangke api ong cilut ong cilut cok lo non bangke hamre na taun lo abangke nitum EPSLC ahin pen ke langdam bangke lasinon prap jimpen ladak hamren taun lo kodak dak si tuar kahai noma lapen ke lat kodak dak si kijuna langwar sai ka wema koloswa area si hamren taun lo line rihinga meke lema lahai khaddo kawe alang tum Karbeng lo Thomas Council pen prap jin pen lahai ke lang cari phanse nilu pen ke chuningri lapen ke damtang EPSLC a party hin pen hamren taun along polling session bangke polling cricket home do lada cricket home krini la son do sita la anang bongpen la ward shok siang bongpen polling son cricket home do la cricket home ang bongpen ilitum APSLC party pen ke number 1 nili nang than po ambinong polling session APSLC sikhai malong polling session APSLC sikhai rongchingdon polling session APSLC sikhai rongkarbi polling session APSLC sikhai lapen harlong juwe APSLC sikhai lapen hamren habe polling session APSLC sikhai lapen ujen dongka perangkang terapies hadaka APSLC sikhai laso teng pen langdam polote pini town committee election ki bi hai hit that abangke dak ki ong dung town committee ki ong dung municipal board long kela dak APSLC pensi non kewangji man tule bisita ba kewangji langan nile bisita ladak APSLC party pensi high vekji po bangke pinila so press conference hin pensi wai dak pen Karbeng lo han pachinil la penil election aprang aning jilo nang lo tumangno press media no senilo hamren taun lo ke APSLC pensi ki ong dung dem hai pusi pulo asio hasu hur nilining ki bin nei a polling session lo dak harlong juwe a PS a polling session hello sta dak bang nilining ki bialam thi bangke la dak amunit pen kache dillong avedet la dak amuni kache dillong ave bangke dak MLA do dak pen Socheng MEC adung pinak lapendak board chairman do VDC chairman do dak kapre ka political leader tum do pik pose dak mangge hai ni pusi nila haso ta pang dak lo sta nona mangge hai det la dak ta halong welong ta asi ningke the bangke hamren town narlo voters ke do ana phanta nil tuma party hin pen hamren town APSLC hamren town committee area hin pen kachoro bangke hamren town narlo ke do arat voters ke doan la voters long ke doan songja po ma abang phutum ana phanta niltum party hin pen ke ninga klong ben cho deng lo la pen pajir lo la pen aku ke wang jilang ani same la non nang letum APSLC party phan vote nang ke thapa voters ke doan sung krehini bidi krehini pen noi jat pen noi Karbiang long ara phan Karbiang long autonomous council along next 2027 MSC election APSLC party phanang pe haidun vek po busika do phanda chuning rilo lapen 2025 MLA election rak Karbiang long dimahaso 2026 aningkan same APSLC pen MLA candidate place thai laso MLA long same nanga chirap nanga chitu dunia phansi Karbiang long rat APSLC phan ka support voters ke don phanta nilitum hamren town APSLC committee ahin pen ke alang tum phanta chuning rilo lapen non bortoman iltum BJP atum bangke India government long ta lang tum election aprang prosar lo seat pharu phli ke ilitum India government along BJP atum wang wek yu buzana tum prosar lo election ase stame seat pharu phli ke aphelam lo seat pharu hinra seat phli ke pe lo kelong pen min point Uttar Pradesh along son selang tum rem det lo la so joini pini Karbiang long along same la so hawana ki lut jok pen tadak long sir kep abangke APSLC party pen se high det lo lamangke niltum prapchet nang lang pono press meet ke do seta mele tum sai ka chutiki amunit sai de ladake hamrena part bangke ladak inglong ret katiki pen chenglok kove bagan ka cheklem tum pen chenglok dak hidi kome kasonse tum pen chenglok aposi itum ha so press meet bangke ra phan churu tong unedelo sa pini nang le tum phan media tum pen kaching kilong la pen tum phan ka churu long nil tum hin pen ning kang sam ka dompa jirlo asin nil dung do intuma so cheng along assistant secretary la pen ke dak hamren town da general secretary hin pen le puthot lam thei pani pon phitlo na